Bwire bwa kamulithiria wa Mbiru TV rukirira kuni rwitete na mbere boya iri njuma ya tariki 20 mweri wa 3 mwaka iyo 2026 kakwatewe ni kirinteto cia Mbiru TV rukiri bitawa tirimbabu na nkuluki kundi 10 nibigunikite na kina kyo ucio kiri na kinya gwitithia na mbere mirandi yonte resega kurungu wandi ya chakadiga mpesira cia yani niura ukuromba etike MC Nteru Nicholas Mwathi akaribaba kiari abo gwite MC wa Nteru urani kinyoza DM na batianirite kiwiti na mbere kuna kuma bari umuthura batamona mukuluki Mwathi na witaita na mbere kuthiatana na gavana Njuki Nikenda akaribatia akariga bakona maendeleo ndagara weguna no banganiti ripoti kwa hivyo musiasa kuma wandi ya chakariga Bishop Nicholas Mwathi Kanugu athaganetwo na akari na atori baga kurungu Kanugu gukinya bantu aga bantu atengetwo kiri manto makonio thina mbere na MC uriku kagitani gaka iriro keo gito kinyithio bicini bwa gavana Njuki agabakirira Bishop Mwathi kubairira matheta mao Kiatho nkorokie kundi 10 kuma muratho bantu gakurungwira Roma bagunekete na kigina gya gwikuria wa mana mbio mbethe kuguneka na mibira kuma kere Bishop Mwathi ndio kuna klabu ya kurungu mubira wa jara kenda bendera ochenda betwiga bekibundese munde abawa mubashene mubira mwana Bobo Kanugu agikamata nkaranga ya magwirane agikira gwirane bagwikira gitatho konia kurungu mwana wakira ndakacha bonda bonda mugunya ndakacha kwa bonda bonda mtora ya kurungu tauni kana market ya kurungu kabakira gisembu berebundura nkabo ekera gita na itinagu gita gitare mbere tuge juma tumete kwata Bobo ndakiuga botio ntokombeka gutare na ngwataniro gateka MC na gavana akiuga no nto MC rekuna atigire kwira mararamiko mao kiri gavana weno akathi na mbere kuthiania no Nikenda kuberia kariba cia kariga batera kumwata mbaru na kuthiania no nakero tigara yere kora kanto bakamara bakurungu wetu bako no mizoka kuma geteni twebwe twina kanya mutona thirikari Bwana Yesu asifiwe kotina mtu murume omoge aturaga mwekoro kana muringa makinya nyongweta kore gutemurwa uguthigera tobeto etagera karomo kima akundwa roye twana tukathiko mama rero gaukiamba abu torumange muthomi warera kurathia nyongoni alieta kuthira kiria gavana kwege tutokona tobeto kana kama kwetolera kuthumanga muthomi toke bana makondo rola mbele na kuthia na muthomi toke kimuromba maendeleo. Asante sana watu wangu. Agakari bakegwata mbaru Bishop Nicholas Mwathi na kumwekera wirane bakomugwatira na kumutirira gutweka MC wao kiri kura cha mwaka wa 2027 chakariga baino tukienda nyuma kimaendeleo barabara zikoremo nyumba zikora idego shote tino tutokwana baita kukumana na wewe tuziwenda baino baino tukuga giteke MC tona kolengera bana Bishop tutokwana namba utende bana nyumba ngoko wa kundukinya kule mabarabara Mutu kakwa kima wera wana ngira ko. Mutu yo ti bang kimo yo. Mutu kakwa kimo yo na tindia dau ti wano lu bani. Aku tau toran doa kurungu bari wala. Sumbi ekaya kwaga musamo kanoro ru na dero bawa. Ye. Ibo kinyanga etende. Chumi na mochamo nera erera he kinyangani. Kumaga kurungu wandi achakariga gechigo mungia kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambeta ndagara waiguna
Hivyo sana mwandiki wetu wa Nteto Dagara Waiguna no tubariboti na njira kinyaniro na tutana mbere na Nteto cietu akariba ntura ya beti hira irinterese mitongo isio mbunge ke Southimenti na borete mubunge wa Daktari Chandra Kimwiti kuboyoreria urane bakubekira stima ntere arabo wete wagi wa stima ni kinyamara kiri urimi ngoi na kinya kithomo kuloki nebo wete mubunge ari akuyoria urane boka bamwania kiridurano bya mwaka wa 2027 mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gituma ndo banganiti ripoti na bwakariba wandi ya mitungu Southimenti ni baumirite mujumbe wa Southimenti Daktari Chandra Kimwiti na kumuria ethire akiujuria wirane abekire bakubekira stima ntereiti iria nandi baugite niyete kinyamara gikinene na kinya mathomo ni jethirite jagikwama ntereiji Mbeti ni community nene ina household more than 1,000 and above na kule 1,000 and above gutenja inyemwe ilikataka stima kwa batu yote katwina ndo na mujumbe atwirite first year tukiwa tukuona stima ukuona nandi twathi kuthiria miaka ena tutirona stima ana beto barabende ne sukuru batu stima cia umira bwagoro cetigirwo bwagoro cio mobogaiti cetigirwo bogaiti na mujumbe weto na atwirite tugekirwo stima na atwandikithie kinya mabomu atwojuririe ya gwikirwo stima lakini tutona stima batu turi ekuru biongo bietu byarigisanire iuma ekoro biongo bietu byarigisanire bationa gasaruni cia gusanura mutundu no ntoba kwetha tutena stima ndegura stima yumite rungu eye kinya rungu ya tagara ndagasa euma ndagasa stima euma bweguru ya tutiga katikati kambeti na kabogaiti stima beti yetigwete stima ote skuru ete stima tutige kirwari nkurukia karibaba ni baugite gwikirwa stima gukethera gukiongera twanya twangugi ntereiji ni thine nene is a big challenge tondu bwambele buru inya maguta yatoneka kurikana ndi tutekithima kia maguta no kana tutandeka kana tairi nicio igota gwa kuriko nikenda kana makuthia omwaka kwa batu tukua tukauga itwekirwe stima nikenda at least nya gwetu antu baukira bathoma begwa bena degree njega begwa bena certificate njega nuntu wa kithomo stima nitwekirwe nekena tumba gwitanguge itwekirwe stima icio tukwenda ana betu bathomete bone bantu gukaraga batu sanura turi ekuru ana betu bakara bwega iboma itothitherwe bwega twekirwe stima kana nati tokena tabange ndiona cukuru ira yite gwakora laboratories irachibira bikethwa na mundu nambi ana bara ndaikeria bete gutonya kure baetu otumagira mbi riu kwa kaptu kwirana tatu kabamurikira bakirikiria ni baugite mujumbe Chandra Kimwiti ethira kigwa kigerio giki bo kiri kithurano kinene ke mwaka jwa 2027 kinya bo bakethira bakimwania so ni tukulomba twenyiitie ola lile kiira tuthirime stima twasaina maform twandikirwa kila kitu atwaindi financial akulukira twekila stima no tweterete no tumweterete lakini amenyere itikakinya 2027 egitara kuringa kula eja gwa tumuthuira mujumbe weto turikana twekera stima no ntorego twekera stima riu renge gatokauga ipeo ioma ukiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibwa Jeff na tutana mbere na Nteto cietu thirikari ya kaunti ni kuruko wa tambaru haritwa banunu baraberigiri wita masindanone ya ndwimbo skuru irani ya Backstreet kwa Ndambi Primary ni bakwenda haritwa boba isindi wita kiri masindana yono sindana na haritwa bangi mwandiki wetu wa Nteto Amutugi Okiambi no banganite ripoti iri njira imwe ya gukinyanira mutaratara jwa kithomo gya CBC cukuru ya kwa Ndambi Backstreet kwa itara ya Jairi niyumbite wikiana ba muchezo jwa Sing'enge Mkere National rero bakuromba thirikari gutonyera kubatetheria kwithira kagita bari na uome bari yukirwa ja kaunti ya Meru muchezo jwa Sing'enge Mkere twana tonini ijombeta kutuma ba exposed kemanto maingi mono sana thaira tukuna cha talent chia twana toto nini no komba kumenya imbi mwana omba ita kumenya riria ethiretwa anyi
na nyaba mwe te lazima twethwa to mejete so much in kithomo like kithomo gya CBE kimejete mostly in nurturing talents and ability of the learner. So kieba tuitokuga kiriana beto itombete kwa identify barabe na talents chia musetho jojo na iboba utombete kuikia national this time round na nya last year no twari nationals na atucoketie gikombe skuru ije kwa Nthambi Backstreet. Skuru ije ni kwenda bataru bagotethwa muno especially ni county jaya twira twina Meru. Riria ana baba bagweta go participate kana macindano jara bakuthithia ja singing game pambiriria from Obwaigwa sub county beta kere county level na thaiji barari regional rutere roro chogoria na ibarombera gukuruja kiewa kiao na bomba kuwa number 1. So that's why nande kwenda kuchokia mubira jojo kere munene wa ECD Meru County itukwenda utethio muno nonto riria ana baba kwarirwa riria bakuthura be on stage kana riria bagwetwo ikenda ba participate bate kwarirwa bare ana ba Backstreet bare arirwa bare ana ba Meru County. So kira tukuromba turi aciari ba Backstreet na o amwe na arimu bare ajojo nyumekwa itukuromba thirikari ya Meru County netegere skuru ije ya Backstreet nonto bia wabiria iretete ndene ya Meru niombete gutuma Meru emenya kana in another way inkoromba kabisa jawe excellency governor wetu Mutuma Ntwithinki ora twendete na munini owe Rinda Kiome ora twendete na masisi bawe ibategere skuru eje na bategere ana baba rero baurete aciari wamwe na mwingi kuona ne bakuthuja bia wa biana bao bare banini na kubigwatirira kwithira ne jumoro tujwa kithomo gya CBC na yewa ne bikuria kumarira CBC yambiririe ni ombere kumeja in mono kumera getwana kala kana kanyi na kio kintu kirage twiraga ati mwana na berete kuthithio ntu auto umira ki 844 twameja ki mwana munene lakini sana thaiti twemeja na kana kanini kenda rira talent ikethirwa kwa ikia identified yomba gwete gikuragia kiegwa kiawo uria gweta gikuraga. So talent ite kwithirwa withoma ikenda wa daktari uthoma ikenda wa mwarimu uthoma ikenda wa mtu munene kwina ana bakwire ya through talent ira bene cho betwa na tunini rambo mbakwira muciari uria wina mwana jo wina kiegwa ja kiu kia mbere manu bati kwithirwa ki identifyga the right place na ra mwana omba kwithirwa ari ki the right place ira omba kwithirwa kithomaga. Reporter Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Na tutana mbere na nteto cietu na we principal wa Murera ndi secondary hathiru jine mbunge kia Igembe Central urani Daniel Kinywana uretia kithomo kwatandira nikenda baukiria kithomo nteru Kinywa na kathite thirikari no tupa kwatambaru kithomo ntere iranjo mukulukira kwaya na bia kuria akiri aritwa nkulukina urite KWS kuthiria mambo koni Antona Nyumose Kithaka kukirikana ati aritwa barabara ukuwe na Meru National Park nibakuremwa wita skuru nonto Bwanjo. Mwandiki wetu wa Teto Kome Mutia no ina ripoti ya kuria biotethi no bibia ya niru kiri mazukuru yara ya umite Ndwanda o amwe na kurirwa basic kiriana bara by form 4 esuone kia bunge Igembe Central kutetheretie anene mathomo kwithira ya kijombwana tamwi muno cukurune Murera niyo iri Rwanda rwa kiuti ne yaura tukumenyethua ni mwarimu murungamiri cukuru Daniel Kinywa urokuwa kimwezi wetu ndani kili ogarito nonto ketha twe tamwe tuketha twe kuinga chukuru lakini nonere chukuru itatu Kandubai, St James, Kapukoro na Murera nichinye letwe na ntu ici Rwanda Igembe Central na raombo twa pia kuria bibinge inge kiirengi na kinyendi master baraba and principals baraba ngi betikanirie na batwe itwe tuinyite kite kindogo turongongelwa yonto wi particularly ndai ngonia
8 na hivyo ntungu wa mngala muiri lakini akimpe kuindi tomba kusokia ngatho ungeni ni kuwa Murungu amongele maisha na shukuru ya mainde tutiringas kinya siasa twichi ngwe tu ni minisco na twekira minisco na tutebagua na hivyo ntumpe ngucokeria ndani kile ngatho tera raya namba sare yonto sia form 4 turi principles tutero itutare va murengo yugayu no talana wa talana 1 2 3 kionto wende na form 4 63 vonde ni rifi ya tamwan tamtu mwaka tamdri ni tumiki arombete ngwataniro ati ka community atongeria oamona yekiba masukuru kenda ithomo byomba ukira masukuru na ya Rwanda ya kumurera yu mathomo yetu murera ni ya itite boya na mwaka yuyo athira itwakurukitiana lakini mwaka yuyo twenda kurukiana saiti lengo ni moya campus express from grade 10 form 3 buru tuciometie na Murungu nwana wo mumbitasia angi anchoke ngatho kiri community yetu ushirikiano bwenu bwachukuru bwa community post viundas na community untubura wira irwipu rira ukamenyera mwana wa muciari aibwe manto yame akiri mwana okanyone ka mwana we na support a school inya mweyora una nko kyani ne kya chukuru inya gethara ate mwana chukuru rira ukamwariria bwaya na rira ukamumenye turene siankanga ntukai murera kiruyo na kinandoba baombo kinya skuru kuyo KWS inkumichokeria nkatho no tunegire kutweleza manto ya nyumo lakini bubu tathira kanywetu ore njo ile ya wangetine sia yase unangami uyangitine sia tula matangi ya muchore toro engalo konara na utiro iro arikuo ende inkuminya ruirura na nyumo siomba kuthinika na kwina warrant wildlife human conflicts lakini challenge tonete bonene watu kana betu batego ya shukuru mapema no ti utethio batu twelekene na paki tonete asa school ngiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia riboti ya kome mutia yetukira katanta kirinteto cietu rukiriro rwari weta kuraya nyuma ya kaitakati kuraya insokerete na mangatheti